mandi dipuri bakal kekawitan dong kanti kali jani. Toneng masih ada pengabeh di madan kau. Kal kengken yunduk nih. Tiang, gaya apa jemaci deh? Dangkrak, dingkrek, angkap dori deh. Kengkeng cara dongkang pentil. Gaya apa jemaci deh? Gusti, kan kemana ring pekayun? Yang Gusti sampun sayan lingsir. Benjangan kelas pengabeh ring puri. Sira dari pengabeh. Bang saya nih kok bang nang dari pengabeh kapa-kapa. Mana tiang? Tiang kan nganti pok. Saya nak kira di Agung. Itu mencina bakal ngerep bener. Nggih. Tadi pengabeh ngisi gumi kena cair gitu. Patut. Cekang kena. Pengabe bau danau mandri dan Gusti Agung masuk senon menak itu anaknya Agung kemudian cima keples jangan tangkil lo mau keples cairnya ditangkil bau cacing lawan panak gerubuk sirot kakas kekes silap yen monde sebuah pedampiak pengabe hari kalau bakal nyangerur sapu jelak jagung dong lekek cepet tua ampun di tiang pesu ngelek-lek Gusti mesenon ne sajan jelema buduk cai dak wake kata cek ngajah pengkung parakane sing dadi orang acan pakai kira kamu sih aja lega ayo yen blengih sini dong nyajang pantas apa remonto supo nyebak beh misi lengser bungut sini kenceng cara bungut Donald bebek not benar dak wake keta Gusti Agung beredasi yang makin jangan nadang tenas cile yang punang juga galak kengken popatih perintah Nah, kok pati sudah diketa. Tulas enggak cai. Ibu puannya dan kentan ditiang ngiring Gusti. Kan ditiang matur kene gitu yang anak. Yang ada ngamuk kan Gusti nih. Pati tadi petin dia menang. Terus. paman gue sampun wenten ring ajeng kati mangken yen menawi wenten baos ya to cita sane patut kati berhenti tiang pidaging durus Joko Dewa ketel mau campur tuanku nggih pidaging patut pisang kaki atur Raden Kityariatu duaning sampun jangkep di sebuah bentalan Paluwuh Joko Dewa nalor pengambil iki sampun jangkep jago jangrur rutuh wacanut terus Nunas lugro matur sisip di tiang ratu dan lempar sekade atur pengabeb di makasam ne mangkin sampun wenten di kiring ajang beli durus sang runtang mau caner yang pengabeb di beli adi sang tiga dewa nah pemekas paman bau tanda yen buat kemelahan bumi kemelahan jagat rasa sing sanang yen telah lawan paman kelengerasan ini kente mahawana nyak lantas cara jani
Nyak yoi banyak nemu nemadan kemah ripah loh kinawi sing mulo sangkani subakten paman. Itu masih subakten yang banyak. Pemegas yen paman. Semeng kelah naung paman pengsido tangkil di ajang kelah sing yen adelek. Mulo tuah ngundukan unduk yen cening. Tadi disubani cening iringan kayon kelah. Ngentos lingih kelah melingih ditu di singosanone. Tadi metu sepet kayon kelah paman. Kente hawanan. Yen cening lantas ngentos linggih kelah penangan jamine. Patut kedamping pen arde nari suari. Nang paman mau pinah. Nemulo patut pejatuh karman yen cening. Kaden ditu di Candro Dwipo. Utung lantas gumi Candro Dwipo nih. Dijonyen kelah kal ngalih tetagon. Pengman semeton utawi pepadan gitu nyen kayun kelah. Siap aku. Mami tang lugero titiang aku. Dongamung mau sengiana, kebatak mau seng calon rapeniana, cukup dewa jak puput kemewah-mewah. Yang kemana cantuk titiang, dangan wicara neputiki, nabi sana aku dah. Lali menawi cukup dewa, pas semetonan cukup dewa sana kumanti pepadan kemana titiang, kantun makwe, waktu. Reng pejarakan Singosari jagat tau taler persebetonan cokodewo. Kemauan sana pineh kumantung reng mana titia. Tor pangit pacangane ligeh anak dan wenten tios tuaku. Wantah sesudah titia iri goreng jagat sayong sarbo tuaku. Kagiat saja gelapang. Mira ngatur paman ibu kok itu merekapin doi beli. Paman matur. Bang Presiden piana glanyuang ke muka sayang sarbo kita kena paman. Hei, satan ini paman matur. Subuh paman mau pinang, hah? Nyen ratu sayang sarbo itu. Kalian mula musuh bebuyutan gelang. Sedo ipaglaok jaga dan masih ulian dia. Nih jani melang pedingahana. Cutek gelas yang setuju. Yang kandip piana gelan nyuang ke muka sayang sarbo. Gong, sen modaya gelah. Kapan cai ngelah peminah buka ke kene. Kengkian toh. Gelah orang cai kalau memantu ngajak ratu sayong sarbone. Yen kanti deglah kalau memantu ngajak cicing sayong sarbone. Nulas yang banyak. Banyak seni deglah angot lah mantu di buri. Duago. Ada pemibar dan wenten manah titiang kurun lagi orang Cokodewo. Asiki manah titiang bakti ring Cokodewo. Mangga si doja kabenyang pungkur mi linggih Cokodewo niki. Dado sayang-sayang lempas kemana untuk titiang. Pemutus kayon Cokodewo tekadi makin. Yang sayang ke memantu kerawan agong sayang sarbo. Lasiang Cokodewo ngangen banyak. Di banyak sanangen Cokodewo mantu sama. Nuan tasnya banyak. Aduh aku. Lawo nunggu ko yan ayu. Sanang mapi kayon Cokodewo. Cokodewo tedong jagat kasiwi kasungsung antok ipun banyak. Rumah sateng titiang merago kaso Cokodewo. Luar kadi sutro petak kawentanan Cokodewo mata kado. Ipun banyak tares sur peteng ligeh ipun. Yang dinar gabang titiang sapu napi kadi ijet payuk kemana hantuk titiang. Yang serahina itu terpetak mekosot kawan jet payuk. Mejantan dekot dekil kawentanan ipun sutro petak. Wah. Mametang lugro titiang ngilang galah bos-bos. Murunang dewek ngadog ngajeng rikalaneng Cokodewo medal sekali mangkin. Risa sampun wenten atur Raden Titiang Agung mawa tusung sang raris papinah titiang ring atur ipun.
Kengken diatur agung itu. Elah aluh penagung alih pertiwi mimbo. Lingih hidup kelawan tegak ini panjang. Hidup saat mako sutra petak. Ipanjang saat mako tanah jet payuk ke bawah itu hadap igung. Hah? Yang subuh sutra mau tamu selemah dina je yang mau kosot. Amon apa dekot nih, amon apa dekele, agigis ampe gang rumah sinah putih bukan jati bulu. Cocok. Kemudian tadi kita bermatur diajang lagi. Apa kepinane yang cara emas? Yang saja emas mau tamu, kudang tiba dia tanam di baca nih, ancet sinah iya emas ke bos. Wah, dong pentes, beratnya melepet satuan patih waktu ini tadi. Daden yang cuta tengciang peminat beli bersetuju, gengken pegang kami dan anak jagung, setuju beli. Ih, setotaneng bener dari pengabelingnya, rikalan yang dijauh, rikalan yang gengken, ngabelingnya hidup murdaning jagat. Nah, wah, dong melah penbeling aliang pengimo. Yang mula saja mau tamu ya mas, dibaca nejang, tanam dia di barang, nu keraos mah ya. Mas ya ke bos, udah, gengken. Beden karpetnya tawang udah, tanah ya tenut. Apa kan kalian tongos ya di pelanggaran senjang. Ada ngerawasan tanah tuh tamu, ada ngerawasan tanah tuh luwe. Bah, jog sing sud-sud ngentung nyamo di pesepan. Dan kemulan mulut tegak ke beden. Gengken cara bumbung seru kena pentiang. Panyo seng buah ke belengis mik, lingis angon ngumah boleh. Nu mau bawa bangkok, nu mau bawa pergi di bumbung seru. Mas Lukro, ampura Gusti. Pangyang yang ngacape nih kene. Sapun apa Gusti? Cara bumbung seru, nu tetap mau bawa pengit biar lengis angon manyo saya kentan bawa Gusti nih. Kaden pengitnya sing laguna di gumine. Jadi macam-macam betul lah. Kegiatan macam-macam. Dong dijauh taman yang penuh, dijauh melahir pengit. Jauhlah sengkara petik bentoroknya gedak cerek. Nih, tugas penampahan kuning aneh. Tidak ngayen Gusti mepat di perantanang. Bang, nang balin lawar beno apa ya kuangan. Mau bomisi, petsen bomisi. Kirangang niki Gusti tan merasa serau. Moji menunuang serau pengit, ada nak orang serau mik. Bau dagingnya serau pengit, pangklu je nama. Berarti pengitnya kan benten guna, no? Berarti pangklu niki nambah, tentang masih be nambah. Kayon Gustine sampun kemana hantuk titiang? Mangno rabine ring puri sami pepadan kenten kayon Gustine. Nah, pangsing bener kraos memado-mado, angang kai karang ulu, asu munung kraos bener. Patut. Ya nak agong, mana nak agong kamil. Yang dah bagus, mangno dayu kamil kenten baus Gustine. Hah? Yang nak Gusti tapi patut ambil. Semeton Gusti aliang wakil. Yang sampun uning semeton Gusti, udah rapet Gusti tak jabo, ada Gusti dah aliang kene. Nak jabo niki. Kilang libur. Orang-orang. Weh. Ket kuy gobang milu ngeke awak teki aku. Cak sing ngeke. Jegliu sesatuan ye ne. Raben ana di karang kepatian ubata beci. Mulo ya nak jabo. Ini unuke napang tawang. Udah dia. Ada yang malu. Kengken. Sangka raben dane sing Pro Gusti semetonan Pro Gusti. Bener. Mapan istri-istri Pro Gusti ne makajang di Bali. Ah, gue kiring dane. Ah, mau gue. Wah, parah. Sing suot-suot nyung-nyung satu anak doang, cai. Ah, tegak kang iban cine. Cara munyen ci teki aku pak pangliu ci matur sekarang nak linggih atur cine. Bang do liwatan tiang mau beli bagang ngajak Agung ini diajeng. Kualo setonden berangkat berbeli bagangnya dot yang nawang kenunuk perjalanan Agungnya tugas kajang kliwon. Tepukan tiang Agung mereron ngajak Soma, ngajak Piana, mau busana adat nyun canang pejati nak luas kija Agung dan do. Mula saking dulak diri hati beli kabar tiang. Kat ke perjalanan yang perah, kat ke calung uyah tiang jumah kenapa dia? Dong senjoiri dot nawang ken perjalanan hati. Di kuda kengken pang benah ban ngetutang manipuan. Kengken. Iya Agung ne umat inu.
Otan ni dewek pinaka umat inu ni kraos bakti ring ida sayang ini. Mula tua ngaturang bakti nemu ngerayan apa buen lantas kacang klion. Oh ngaturang bakti. Ngaturang bakti oke. Dijo ngaturang bakti. Diajeng Padma Sano ya dari pura. Oh diajeng Padma Sano nih ngaturang bakti. Apa lakar Padma Sano nih tuh? Apa lakar Padma Sano nih? Benar? Benar kenapa takon nih? Dok apa lakar Padma Sano nih awenan itu ngaturang bakti. Cene murid TK. Kengken. Ni dadi lakar Padma Sano batu paras batu mau ngada ngeraosan bawa baturan kita ngada kulinge. Oh batu paras batu lakar Padma Sano nih itu lantasnya kau panglimo. Kemudian prajani pesul lengah nih agung tadi ya. Tadi batu paras batu tadi bakti nih. Dot bener matiin batu, ditukar ada kudang serak kena matiin batu. Kena tukang tunggang ibu ada domang, ha? Melajah malu ibu makena nah. Padma Sano ane melakar di batu paras batu tontonang sawire subuh kau pekaro kau puput dan lagi dan lingsir turmane ke dagingin pupendoman. Mawenan ide sangang widi kayun melingge nete mawenan sebeton idune subuyop pasorong bakti diajang Padma Sano. Upo karen gayan bebantenan yo. Bener? Itu masih yang ada jelma jabo dari rabi ke puri gaya nang Banten ya. Ke walau wakil tanpa masuk ke nyakup lima ngatur tengah ke puri yang kanti ada pejalan itu wakil tan juga. Apa kebinaan dia nak jabo dari rabi di puri setonen ngencap di puri subuh kau pekaro mawinan badan jero sana jero sekar apa binane yang beda somai mati kerseng cakup penlimau hah? Melajah malu dipake buat ngawal Nang lakat ngono kok. Cara paling mangkano dari pate, cibo paling dua ke dari pate. Sugro Ditya lintangan Ditya mau beli bagang ngariana linggih cokor dewa mangdo patut mangdo sida nungil bebawasan pine becek mangdo yanak takil ada ngajang kadi mangkit Matur pisan sekade atur pangabeh benebli. Mapan yang anguk ada dia jening. Rak, anak angkel jening. Jeneng bagus si Dewa. Jatene nak kene nyene. Ibu kita masih aja nih Dewa nih. Ketekaning pengabehi Dewa nih dini makajang. Nama blik baga. Ngunuk kangi Dewa. Pemekas penjatuh karmani Dewa nih. Nane jani sangat pangide ibu nih marakapin ragani Dewa. Matur Dewa magalang-galangan marakapin yang ibu sing tadi makebangan nih. Kengken. Suboy Dewa ngelaga gelane. Jening bagus dewo. Kengken raos ibun dewone benang janine saja. Pengsingnya haji subuh lingsir, boleh pen haji melaksano. Pet haji lantas melaksano, mana haji nak lo? Sing manut amun kayun dewone. Dan subuh haji kenyal, boleh lantas pemargen haji nih. Yen miren dewa subuh ngelah, nang matur dewa kapen haji. Lek dewa matur kapen haji, nang matur kenipun dewa nih. Tumadak sane jagi aturang titiang anut kadi pikasan haji ingkian iki rasa Hei! Tuh limone oyongan naknya dapati grepe. sane meledang titiang ring mana Nyen. wantah ianakipun paman werdeng Pianak ni Paman Wardo. Iya yu Chandra Dewi. Ya, Namulan nene apa yang boleh pidani bersetuju pesaneng. semua haji nih suk semua. Pulau sangkang dewa dua. Duangku. Dados de Joko Dewa Arso yang penyeruan gue. Ipun Yayu Chandra Dewi sapudikep. Ya aduh. man jak mek
mekesiap meplengek rasa gelah atur paman semitene semu sade ngamras ke desa ye ratu neyan juang ke Chandra Dewi yang ngon gelah soma paman nak sing setuju sing setinut Ye, Agung. Kadi anak alit Jokri Dewa. Nampelin atur titiang sana kantun nungka. Mana titiang teh matur, ye ratu, jegek calon Raben Jokri Dewa. Sapunika mana titiang, tuh kapan titiang kurang lempas, reng daging kayon Jokri Dewa. Titiang wantah setuju. Jangan siap. Yang ngelantur sing cepok berangkat sing misi reng kene gitu. Nah yang kemarin cek nemu gelang suk semanglah paman. Nah pemekas paman orde, apa men sangat lantang lah kapin paman. Jak pemekas do pianak pamane yayu, kelindai lah angon lah mantu di Dipuri, saat maka beno yang ngatur keuangan di Dipuri, nang matur beno. Terus matur ngayang itu nak aku. Pidaging komitang lugro di tiangku majang relingis Jokri Dewa. Ari sasampun palungguh Jokri Dewa nyikiang pikayun sareng itu yana arso ring pianak kikiang bang dongaya dados rapi ring kuantan nawagang pisan wakung. Napi kemawinan rasa punika duaning linggih Jokri Dewa kelawan tegak kikiang banget memanehan pisan. Linggih Jokri Dewa tanpino sutra petak akase ke bawah titiang puniki banyak sak makut tanah cen payung taris ke bawah yang mengkosot dan ulungan tekot negil penadi linggih Jokri Dewa yang ning wantah dados sampunang nawagang waktu siosan dan sang nawagang yang waktu Kudiang kedo beno matur. Waduh wah ampunang pamit sang titiang tungjang tumen belum kekene pateh werdone Widi rumah sakau tungjang unda pangkori kita ngone matur kewala limone metumpuk apa atene tau apa Hata yen subanyak perjalanan tepuk cara tengah pancoran metatakan batu man bener tua tetesane dipeleh kekenanang ne yakung kain ketongot nah Paman orde, tadi marah kepikayun ben kelah benangan jane ini mirip tunus wecan kelah ne tunas paman benangan jane ini sangkal sing sidel yayu katur mai kepuri ban mirip lacur puri Suryo Dwi Pone mirip adep ratu nemlo sanang atur paman yayu. Allah yang aku pangno nenten ngelintangang Jokri Dewa nguruntuhang wacana ring panjang wawane titiang laris matur risa sampun wenten atur adi titiang rasa kebos paro natar puri sane patut sanang tengah ketitiang majang ring ido yanak puniki wawane tiang matur gumanti sangkane lunggus kaya Jokri Dewa mangdo pianak titiang ayah terus rapi dan Paman orde pangseken ben paman awan empaken gelah mai unuk to sing nyanang paman Sumedang saya mula nekeng tuas membatun buluan jek memungkul kenang kelah sing jada nyen ben nuwa pare tur gelah suboman besik paitungan mesemaya kelawan pianak pamane dados ne Jokri Dewa sampun muputang wilangan inggih yen ing sampun sapunika katur nggih Jokri Dewa terus hamil sampun hamil ditelong subetawang daya mata kekene inggih laris ya katur nggih ambil sampun Gusti, ampun aja mendaging tindak cek aturan keras teng gelis ha. Sina mulun lah alih bener tuwa perjalanan ini Kayun Gustine sapun api. Uleng udang tipan ban measo lebih ke duang dasar tipan ngayah dipuri ter megawe nang panah mulo
melah pekardini melah hayah helan bakti di puri mawenan panah kelantas jadi nunggu bagio nepukan penjalanan pada rahayu yang cara cai jelek pekardian di bumi ini uluk-uluk timpal tadi provokator tukang uluk-uluk ke margone 15 atau orang penyakit koden karuan manfaat Cek mempetul. Tadi anak mau santan sapunika. Halo Kang Tinemu dan sapunika Gusti. Amun mula jelek pekardini ben pidan sing nepukeun bagyau. nah cara munyen cai ini teh bener tua nak dot mula paman tres desa maksud yang tadi ban tres desa batas nang sokun maupun nang besik Gusti, ah ilingan. ah Mangdo dijang gelis tangkel ani baru rarahang. Nah. Jangan lo boleh asik. nah kagak parah kan man pengengalan bener tangkil ke puri Ya. Makanya dot kayak negakan sogon baru. Patut. Mawe ngengal ngatur ngustin cairnya bang si dojo dadi rabi di puri lantas tegakan besokone sila pengatas Kaliwat bukan. amah temah bodeh leboy Patih agung ibu ke bos bakti leken panjang kepada kejang sengsan ibu ngelah sesana nawang ibu pertius sesana neng parakan tingkah nyawi tering sang buh pulake lebih wawalangan tinebah dening pengingon yang warna bu diajang muda neng jagat ibu banding lesit hangjit si gong cukup kalau kan mea bawa penangkilan menbok bagi nang gondrong gitu Nanang pragadang monto malu. Jagluong paman aja dadu. Mekenyat-kenyataan wat pong dini diajang ide beli. Pemekas paman agung deh. Nang lantang-lantangang benang apa pepinang. Iya yuto nyen, ha? Dokadan keponakan paman. Jeli melah yayu ada di Prilan gelahang barang-barang pemekas paman yang udukang dini di Puri. inge dong sampun rauh ke cokori dewo salit arso sangka nyurian gumanti pejujak di tiang sarang paman duwe lali menawi coko dewo ab jagat angin kewasani alam demokrasi sapunika kalau ngerasan kekuasaan patut ya temu pekat patut mejujak rien mawe neng ares anggota legislatif anggota DPR setudane bakal rapat jak mekra dipun sapunika Dah paman, ne mulo ne ku anti-antiang lah raos pamane, nyak lantas paman celah kami nyen orang lah, kadang gelah orang lah pangabe. kemauan sapuniki nawok titiang penyeruan duwe pianakipun werde kantun ledak cunta kereh ke gubuknipun wantah peng panjang sedurungipun manyangiring puri pacang dados rapi pisan mangde mepamit ipun rien anyuci laksana metir tegumana Dung, suk semoglah kapen atur agung benang jangine, nanging donyen agung salah tampi. Yen cara ngancuk tabuane, agung ngancuk agung gencara. Ajak ya ayu ketelengin wano. Di subuh pragat pulau paling ya anyu cilaksana, ajak tangkil ben mai kepuri. Pengsido yang telah nganeng, pobiu kalan ngajak ya cening. Duaku pamit titiang ring ajeng kantun wenten ramanipun kemudian tadi jak pragat mau pamit pengklu pengpat picoli di puri jak tampokang mau pamit adi iyayu to nyen tiang jorang lah panah kalau agung bareng masing lang yang rubo yayunya ngayah dari rabi di puri agung ngangsan melah tegake yang tadi tebon di nunas paicone dona papa cuma angon tekor penyak gedenan pasangan cara bodak jenang boga itu mau yang digaki sama tel di anaknya Titiang mau pamitin, mana boleh mau pajarin penyuluhan duit yang seperti Ibu subuh nyangsan lingsir. Itu masih aja nih dewonya. Bas kaliwat saja dot ibu nih pangingaleng-ngali bungelah mantu. Nah ada pebasan ibu nih markapen nih dewo. Satonda nih dewo kaganang Banten mau widiwidan. Dewo pesan nih dewo pok-pok ngajak yayu. Apa buenyen kan di dewo ngelaksana yang nema danor krasmen. Sing pesan to dadi nih. Mapan ada di kecapen niti sasro. Pang Presiden jaya dewa ngatuang putra suputra sadu gunawan gitu kayu nipun ini
kalintang mau tamu. Kitiangnya dia sairing sautan purun tempal ring tel paucan. Nah, jeneng bagus dewa. Ya. Di benangan janine nyak lantas nemu gelang. Babasan aja nih. Kelawan ragan dewa nih kita masih pengapih dewa dan kejang. Nyak lantas si daning don apa nih api yang situ kepangguk. Mire badok kalau pesan dewa nih kape nih agung. Haji nyantos dewa dipuri. Pengayan nama polim pajar semata. Lurus. Terus? Gelah hangayu bagian tusuk semanggalah pesan. Ya diasun menjugjat walau ngalih ane madan utama mula jugja kan tulia ngalih lengis kerodok malu luaban rorobane pangkeno ban nah apan tan pariwangne paman lakar marangan dia luas metir teu yatra dekat gelah denyen lempas de ampah pangyatna terwas pada sing kena ban penangkan payo di tengah ngalas paman Daging pisan sampun ang cukado sumenieu ngayah titiang wantah sairing wako. nah gelah ngalas titiang yang tumadak sidek karya pejang paman Terus ya. Jadi mulut amat tay, sing kenal penting ajok kemungkinan dalam peminat pakai deh. Ya nina ngake cara bobotoh, merasa mirip si bakal ngampel pemenang, mau yang pesu kedek ini, pesu pengwalek tay deh. Kewale ingatan, tangon liangan leng, tangon liangan cepat. Di mula ganti saud tay ini, kan kepipes dibuntel ke bis-bis wake, bagus. Ala klep gredek bos Gusti ini. Niki wawu pada persatuan tain kami. Di tengah bersatu di sisi beras-beresan. Yang sampun kayun yang anak dos rabitan becek lingi Gusti. Mudiang man Gusti ngeuguk mana. Mana titiang panyakane belok-belok kar ngeug. Niki Gusti dados pengabe melingi di kursi nempuk. Ngaken dasi ngeuguk ten lekatine. Besur cinya tuh. Ben mani ben. Jatene sen tadi siap pengut cina. Wah ini pati gedenan gerak. Orang siap siup. Cai mah parakan saya. Nge. Ah, Kitiang. Ingat wake. Kitiang ingat yang ingat meriki Kitiang. Uli setepak batan waton cinyiraka. Nge. Ni mula sayang kapireng cainya. Wanta linge Gusti. Bener akrian agong sehingga cicing werdoto. Siro cicing. Waduh. Mang Gusti makengke aja cicing ini ke. Nang de pelintat-pelintot cinya tuh. Bang Gusti orang cicing semeton bener gitu ya. Cicing Gusti orang konyol ngedak dah. Jani ado lantas unuk kadi jani. Nge. Uli kengken pencai pangsiplen singit. Ke walau bisa cinggal gaya jag belus tade cina tau. Nge yatan magaitan belus bungote. Ian pulas belus karena metete. Laga ceng medo. Nge. Dan karapat ya. Terus. Saken sampun rauh Haji saken puri. Men
sampun api kuentenan peparo mani rek reng puri. Inayang baos. Neng Ayu, kita Titiang. masih mongke. Konen yang madan prakat peparume di Puri Haji subuh mau pamit. Nung udah ada sapu nika ji, napi saning awinan. Nah yang unuk neng awin yang kadukenya lagi nak tusa. Kuala jani mara sido benceneng rasa. Kengken ayah lan baktin haji ni duang dasar tibane sebeliwah. Cara pekawangan ceneng kelawani mongke. Kapah haji nengokin ceneng mulih ke karang kepatihan. Ngalin pianak barak nak udiah. Nejani ceneng sido ngerasa ngayah lan baktin haji. Ceneng pangdawan. Sapu dapi ya. Ceneng nih nak karsang ring itu dua gong putra pang sido ngayah dari rabi kudu di Puri ini. Nih bokewah lantas pun haji makan. Dados sapu nika Gusti. Apaan sih ada lenan bene patut sana ngajak mabitungan ceneng dong kira ngoputan haji sinunggal. Bagio lantas ceneng ngayah itu di Puri. Yang kayun-kayunin haji dah pejalan cenenge. Di subane ceneng ngayah tadi rabi. Manjing lantas ceneng ke Puri luwehan korikin telung tangkap di patut sandang kelopen ceneng. Rayunan cenenge di Puri bahas beseruh pengsolah. Pesirapan cenenge lantas galang tumpuk mapirade turmane kasur lebih amat bagian cenenge. Aji lantas di Purinya, lantas saja Aji mapitungan di karang kepatiane. Cina Haji mati di pemulasan. Haji. Sampun ang Haji mabaos ka dia sapu nika reng sikian di dia. Ya dia nyen wekasan di tiang dados rabi karsayangan tok ida dua gong putra. Dekapan di tiang presida lali reng Haji. Yen dia muniki nege sayang Haji nema putra reng di tiang. Dan sida dan di tiang pajang lali reng Haji. Sampun ang Haji semua dia. Neng. Kalau sing sido lantas benaji ngelidin buka jani. Apa buen lantas ceneng karsang ring itu dua gong lingsir. Kadi rasa nyenangkian Haji karsang nak ulah katur jani neng. Di tiang nalar sapu nika ji. Jatane di tiang sampun pupot tato ring ida dua gong putra. Nah walau kene nah neng. Kayon ida. Di subane lantas ceneng ayah tadi rapi neng. Dumadak pang sido melah pejalan ceneng ayah tadi rapi. Ane sandang buatan Haji sing muatang bahas pipis sarta berano muang sesocane. Ane patut sandang buatan Haji apa? Rikalane Haji mati batas pangado nyumah bangken Haji nene sangat buatan Haji neng. Haji. Benjangan Haji sampun nama sampun ika. Prade benjangan Haji newada. Di tiang wanta putra Haji sinungil. Sanang patut di tiang pacang nyumah angan. Lautang subuh ceneng ayah tadi rabi neng. Walau pang melah-melah ceneng ayah dari rabi. Setonen ceneng ayah tadi rabi di Puri apan ceneng nu ke bawah seletok. Jani ceneng ke pernikahan malu nyuci laksana. Lautang ceneng pang sidem berjalan. Turmaneng pang ceneng dari rabi utama di bekas ceneng. Mensapu si resani nyarengin di tiang pacang nyuci laksana mereka ketlakuan. Aneh marangan uku dan ceneng sing jadi lain wah ajin ceneng ya aku ngaden Haji neng. Ya Haji aku. Bener. Yen wantah dados ngusur di tiang ring Gusti. Mangnane Gusti nyireng di tiang nyarangin pemargandane Gusti Ayu mereka ketengin wano Gusti. Yukti kadiaturi mok mengke. Dan becekan Haji sani nyarengin di tiang. Tunggu dados mangno ya Haji aku. Neng, kita masih mungkin. Iyan kita raos mungkin jatuh cenengnya benar pesan bolo. Kualian Haji marangan ceneng nyuci laksana rasa konde numus pangobakti Haji majang ring itu muktaneng jagat. Pangde ane tan patut bakat mendingan Haji patut ane nu letah kuku dan cenengnya pangde ceneng ngerewekas nepukan sangkalo mejalan ceneng pang belah-belah ngudiang ceneng jejah ngudiang ceneng sebat. Kuala de pesan ceneng sap ngastiti bakti majang rengide sesunan di kawitan sinah kerahajang sinah melah pejalan cenenge kita masih pejalan mungkin.
Haji. Yen sapunika pikarsani dedua titiang saireng Haji. Majalan ceneng panglamlah. Aji ngasti tiang kene uli di pemerajan agung. Tahu temu ke? Titiang mapamit. Majalan ceneng. Tahu temu. Pecek Haji. Sebetang tiang sing jadel ne jani mok lawanin tiang bakal ninggal ajen dia nyen bakal ngerat tengang utawi nyoda ajen tiang ini Tiang patro dalam manang di tiang ring kayun Gusti Ayu mariangan dalam di tiang Gusti Ayu sakewanten sapunapiang duaning puniki sampun pemutus rencananipun daging sireng ring mariang Gusti Ayu jalan motor tunggu dados saja nang Haji ampura yang pisan titiang sakit Haji sampun rauh ring ungkur titiang ten mo titiang Iya, kerasa kena hati. Dong subuh sangkan ngaji pecah leh. Cening lantas depuket pejalan kadi jahli. Ampura yang ngaji ni ngampura yang. Senado nyenyak haji deh. Bakal mengatakan sediata tersenang. Senado nih senado. Haji sananten Haji membahas kadi sapunika ring dewek titiang wenten wicara mekadi mangkin boyo jesangkane niwang atur Haji nering dua titiang sane banget nyuk semayang pisang dong sampun raris nih mangkin Haji pacang nyarengin titiang ketengin wanu mendir dokumen kewanten ledangan Nah, lego Haji nampen ngerau cenik nih. Sod montong ngeling, lekat ini nih menjalani. Dan menjalani lah. ngiring Haji Nuju menjalani peruntungan. Kena mirip penyirampi. Nyerap cap yang matan wakil dulu. Kaden ini mirip wakil saya. Dalam kapal ukur jadi gitu. Saya ngata gitu. Mau iwet wakil muntel di matan jengah. Muntel sakit hati noleh bikas raman ini. Seng sot-sot bakal ngentong wakil di perseban. Kadi jani lantas mepleh-pleh. Mualek kena nyerapkan wakil. Rek nyai bakal jadi rapi di pleh. Wakil tentolek lo. Gusti Ayu yen sampun iki tek wentanane Gusti Ayu sampunang Gusti Ayu metetangisan jag jengah ngerang kayun kene Gusti Ayu Aji dong samatra titiang pendetan medaya kantas ngetelang ya penyingakan Aji kadan titiang nak yukti sangkanin nulus kajangan ring sikian titiang kewanten tekanin dong sangkanin Aji sane medue winayane kadi sapun iki ha
Yang ring kelingseran ajine titiang tan puron, Samatra titiang tan puron gitu. Kewantan ring pikas ajine, ring tingkah ajine sane puronin titiang. Dan ngaji sampun lingser, dan pisan aji mikayonen sane caniwang sane jan patot deh. Aji setata mikayonen kesenangan ajine ngerago. Kewantan aji dan mikayonen sampun habis sakit jat medio sana. Yang sampun kita tingkah ajine. Sampun api ja walu ya sato, walu ya buron eri kering alas pikas ajine ya. Kekentan ampun sayu. Pendes pianake. Tuak nyanya tuak mapi tutur kena hir kabel wake. Ke walau wake tantrimo tutak jak bangkol ai. Mantong nasi kate. Ayo. Pangkawang asane. Nyen jabani kapan ngagung. Jaga ada jelma sengkalo, ada jelma mati. Mas Surya! Mas Surya! Hah? Ini mulai penonton nakal sekali nih. Nah, Mas Surya! Nah, Mas Surya, bos yang kengkeng. Pasti begelar jana neneng awenang. Sebilang pesu makajang memunya aduh, kijanya lakunya mau jamu tenang. Mara kipakan kadang nak mau jamunya orang janda muda. Sebilang was ngegol jadi sebelah orang kau kena aduh goyangin nol yo. Sempat pernah kena. Apa bapak-bapak, ibu-ibu goyangnya? Nebo, sempat pernah kena. Neng awenang sing jadelen, apan konen ngerasang kengken tes panas nakeng lasoma. Subah ke kalian mati ke pinang somai. Cara jani kok kene jana seni dope. Aseng tindakan jak setato pelih kadono kapidang pisagone. Tau mawinan sebat tadi nyapen busan dori ben marama payas. Atuh, jak ijang ini jete mau payas kan wani-wani ya. Marap pedingah munyene adong orang sing mejit. Adong orang nyonyong ngelenteng. Ah, sebat bener kena. Nak wani-wani mula keto senggana bango waduh. Nah sekarang bango, korengan masih orang mulus masih. Awinani dewek berpikir bener. Yen jani lakar ngale soma. Apa nih bidan somahe keliwat sayang kapinangi dewek. Waski jaja setada barang-barang sing tadi plas. Tuh yen jani lakar ngale soma jelek nasibnya. Mantan soma bebodoh kudiang deh. Pragat luas kalian metajam dogenan. Sing lek jumah nyak-nyakane teko lewas metajan aduh sing tahan sing somane capatene si malu pasti bersiapnya pecel-pecel
Idewek sanda di somane berpikir ben bidanya mandoman pecel-pecelan nih. Aduh, yang ben dikengkene ngabos siap ketlu kalah. Uli diwangan bebang ras munyene belok pidat mata-mata pesu. Wih, sepanan mukang pintu bepintu medendang. Sepanan nganang kopi bekenceng melingaban. Dikengkene idewek lingabang. Aduh, yen senyak jelek asan. Yen yak masih asan. Aduh, awenan bejak kene medak itu jakang wanya itu empu panak kan dini di padukuan panca ketir tuh. Aleng ketu panak kan bertrune. Tuh kan jadi ngetang kali jadi sing masih ngenai jok aden laku totonur. Aduh, neng sayang. Bagus panak dia no. Oh. Mi, Neng. sangah pegelannya noren ngajum. Oh, meme. Tebes sangat. Mime kadang saya nuturin dia di pondok. Untuk apa? Tanano wong swastu nutut. Nah muncen cemelah kemone. Sina ada cacan sing sana. Sing tadi meme basangat ngajom piana. Basa kene sen aduh sayang, aduh bagus sajan. Yen mene pepayasan meme dijak uang nih ben. Pantes bos. Ah. Yang depan isu beliwat. Kalau kijo aja meme pasti nyamat jadi yang. Oh, moran. Tumben jani sekap pepaya kene melah nih. Oh, Sing nyamat tegen pianak. Kanti tiang paling ngalih meme kemomai. paling. Takon wis sago dah rumah sing nawa. Lo rumah sing nawa. Benar. Tung sakit ini cerjino ke begal ini Aduh, tuh. sepanan meme nyamat kapinang made do, tunggu lo kene jak demen bingar ben kenal meme. Nang kenahang medina. Apa? Irago subur tua. Kengken sesanan rago tua. Kengken patut penganggone rago tua. Yen kene sing cerbajang cenik. Sing tadi mau payas meme. Hah? Tadi kalau pengmesulur payasnya penganutin sesana. Aduh, ya nyak, bu memene mau payas beli. Nah, mau payas kok sing tadi ben mane marah bangun masuki meme kalseng. Urina sarumi. Apa?